kedau ke bapi rung cakadika partis. Beningkong kumba di presiden berang-berang juni lah keren itu punya. Ba kari berkejat negeri hakani kepuat kan kaya kan kentar komentar. Ni don kam ni ke clean but good governance ciki brio. Di kebeningkong kasulang tangkoi da kejing sang ke juni kini ke parti kejuran lang buat mengi hakani ke parti. Kasura ko ke kubor yaki pat ba yaki brio ke biit jungi hakani geri ke jungi ba. Kalau ada kepo ringi bangin kena ke keti saya kata ke jingkela. Namang ilak syuyo so berbor ni jukren berbor kham tam nak kalian ki kena samla mo. Ni de ki kena ni de samla rong ba. Ki bangi kacu bangi pai kacu bangi ya ni syui tang ke jingkot ke jingnam. Ndrai bangin simpre ke lingkor bangin wanra kata ke jingkela bade ngami bandon menu ban wan syakmat. Tikani ke wi kala ke bu kham tam yang abang ya sno bagani ke parti bangi don kata ka jingkermen. Tak ada kebeningkong, berkat apa ada lembaga ni ke parti, kumbai laongi presiden, Syahmat ba, hakini kikinjat tayo ki penai ke bansawan ngin sa pensyai susu ke policy terekam ke jongi, but kawai ke bangasukwa bangasukwa, kan ke message ke kikinjat ke belingkot baru asyak tungi ke jingi pat ipra, hak jela ke jongi lembaga ki political party boker, wi ba laong ba, kaya ke jingkela ke bangin murak kumpata kawai ke regional party, labun pelat ke regional party, kani ke kelat ke kabuyingi bagi di ban semut ba kumki nong tap board nani kumki electorate ni dei ban smutu ke politics ba ngim numla ban wanra kanu ke jingkala la dan ngim ai ke mandate ke purai ke way ke party mui ba bas ke mispo person jungi la ong ba kibon ke regional parties ki benar hari India bro ke way pinda pe ke nuksa ke jungki beli bekila ban wanra ke jingkala kedai baki brio ki nong tap board baki electorates ke jongki hikila smutu bakinda ai ke mandate ke pura ke bapakai ke way ke party accountability ke dan kajingkit clear kadon but kasyok ki pat baru lada kani ke parti kam abang pi wanra kani ke parti ha mandate lani kata ka majority lada ngimla ben perform udai upat ba u start u ban wengi kani ke parti lu syuru kata nganut ben ong hakani ka hakani ka kenti ke bomenta ti kani ka jing launch ke jongi kani ke parti lu ni wan da ka jingkermen da ka jingkentu ki pat ba ki nong song snong ki pat ba jong kani ke ri mi khali ya ke jongi ba tong ini snok tino nang ni syakmat ba ngim num la syuban keno inu namar hakaba khaddu hi lada fi bakla kamut ka sadon ka repercussion yaki khon ki kti yaka pateng ka banang sawan nang ni syakmat ti kani kalat ka kabuyingi bangin shim kani ka lingkor ka bakhya ha ki terpeng jongi bangin wan ra eta ka jingkala namar ladangi feel hakani ka kenti ka momenta kumang syu ang no ho arpulai kamut hanga hi ka jingpet jonga shimet ngim num la syu man recover kamut kala adir ka poringi in yele stang bat no ti kata ka di jingkeli ka banga ngabu haki para pat ba jongi ka beet ki para nong song snong jongi beet ba kani ka di kalat ni pi ba pinwan ra kata ka jingkela tong in snok tila to wan chakmat kam tam ki khon samla ka jongi ten thai ba chinram to na ye o chu haki yeng nani haki jakak ba pidan wan chakmat isnok tilang bat ni be a part of this change kung balong ni president yung ina lumene ba kani ka kabuk share lahat yengi bangin ya don kat lang ba kani ka change we will make history together so to say di kani ka por ka ba kala biang ingi hakani ka por na marba kung bong ni president maneni don kam leader uba klan di kani ka ya ka kanti yengi bangin iba highlight yengi bangin yo ya kita ki leadership but in penmiru ki second lines of leadership nang ni syakmat umday bangin bat ya kata ka power haladi nani iba arden in control ma iya ai para khwat nganget bat ngiyang ha kanong rem ba kan ye ka party kan train kan penikai ki second lines of leaders ki banwan nang ni syakmat nang ba ki samla ki jongi kin smutu ba kin wanrung ha ka party kimdai ba ki shuwanrung tang ba ki dei wanrung ha ka party kin yo ka training ke jihikai ka boper kenang ba kinla wanra ke jihikai syaki constituency syaki snong ba ki kidon ba ki kindai kita ki future leaders jangan di state ke jongi manangit skam ba kani ka party kayeng hakata ka nongrim bat kumila ong bene manang ni syakmat in sa pensya susu ifi ke policy try kam ki jongi ba ki issues ki bangin saya try bangin saya keren but ngit skam ba kan long ke ka ba sultanat ban pentip ifi ba kani ka party ka wan kata ka nongrim bangin wanra ke jingkala but habang iong bangin wanra ke jingkala kamot kanday ka overall change haka state ba ka jala ka jongi